Video niko na kamata hapa ni FRDC tuko nao mwingine balikia kamata quelques éléments ya Banyamulenge balikuwa wanafichama bana basekirize kabisa. Quelques éléments Banyamulenge balikuwa wanafichama hapa kwa agence Volcano biko sekirize na FRDC na raia na shangilia presence ya FRDC mwingine banajisikia biko sekirize. C'est à peu près même 50 éléments ya FRDC kwa hapo. Mwingine Uvira vile hapa tuko mwaveni Shabunda. Vraiment c'est bon. Quelques éléments FRDC mnaona biko ya Banyamulenge biko wanapanda mugari na batoto yabo bako sekirize na FRDC. Njoo hivyo. Abereye imirwa umusozi wa Buhaye. Ntabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu muri Uvira ho bikomeje kugenda bigaragara ko umwuka ari si mwiza. Bamwe mu Banyamulenge bahiye ubwoba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byafashe indi ntera kuko amakuru akomeye amaze gutangazwa na bamwe mu bari basanzwe batangaza ibera muri iki gihugu baragaragaza ibiri kugenda biba. Daniel Micombero ati Uvira nyuma y'amasaha make bagarutse mu mujyi ingabo za Kongo zasanze itsinda ry'Abanyamulenge bari bafite ubwoba bari bishe kuko banze gukurikira inyeshyamba za M23 bizera ko umutekano wabo ugomba kubonerwa icyizere n'ingabo za Kongo. Aba Banyekongo bajyanwe mu maboko FARDC none ubu bari mu mutekano. Nuko Daniel abitangaje mu Gifaransa agaragaza ibiri kugenda biba, aho rero agaragaje uko byagenze ndetse agaragaza ko abazarendo ntacyo bari gutwara aba Banyekongo, ariko suko bimeze. Hari urundi ruhande rugaragaza ko Abanyamulenge bari kugirirwa nabi, abandi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye. Inkuru imaze gutangazwa na Kivu Morning Post yo itandukanye cyane nibyo Daniel Micombero atangaza. Bo baragira bati le FARDC et les Wazalendo le présenté Uvira après retraite de la AFC. Orongenekereje mu Kinyarwanda bagize bati FARDC na Wazalendo bongeye kwigarura Uvira nyuma yo kuhava kwa M23. Barakomeza bagira bati ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo zongeye kwigarura umujyi wa Uvira ku wa kabiri munini mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ahegera umupaka w'u Burundi. Ku cyumweru nibwo bahigaruriye. Ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo baratsinzwe nyuma yo kurwana n'abarwanyi ba FARDC mu ntangiriro z'ukuboza kwa 2025. Nyuma y'ibiganiro bya diplomasi bijyanye n'ibiganiro bya Doha, umutwe wa FARDC wakuye burundu ingabo zawo mu mujyi wa Uvira ku wa gatandatu ku itariki ya 17 uvuga ko ugiye guha umujyi wa Uvira umuryango mpuzamahanga. Amashusho yafashwe aragaragaza ubusahuzi ndengakamere buri kugenda bukorerwa muri iki gice cya Uvira. Gusa ibi byose biragenda biba mu gihe bitangazwa ndetse binemezwa ko kuri ubu akagahenge kabonetse kari gutuma abasirikare benshi b'u Burundi binjira mu mirwano. Ni mu gihe kandi muri Warikare Karemba Aimable tubwira ko bimeze gute. Ati imirwano hano Warikare yakaze, urugamba ruri mu buryo budasanzwe, ibintu biteye ubwoba. Ndakubwira ko ibikomeje kugenda biba n'ibiri kugenda bigaragara biteye ubwoba. Kugeza ubu benshi bari kuva mu byabo, ibintu ntabwo bisanzwe. Nuko Warikare bihagaze, ubwoba bwabaye bwinshi. Karembe Aimable twumva neza? Ndabumva neza. Ndagira ngo rero utubwire mu buryo bwiramvuye, nyuma ya Uvira biragaragara ko habaye ihungabana ry'umutekano. Warikare ho bimeze gute bwana Karemba Aimable? Amakuru mfite rero yo muri Warikare bwana munyamakuru nuko mu misozi yahitwa za Buhaya nyuma y'uko mu cyumweru gishize FARDC yaharashe ikoresheje drone. Yego.
ubu ndakubwiza ukuri yuko Buhaya hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC. Ni ibitero byagabwe n'abawazarendo ndetse kandi n'amwe basirikare ba FDLR bakoresheje imbunda nini ziganjemo artilleries baterekaga kuri musozi wegereye Buhaya bagasheringa mu byerekezo bigana M23 iherereye. Bikavuga yuko rero ahitwa Bicendiko hafi y'umusozi wegereye Buhaya mu majyaruguru y'umusozi wa Buhaya aho M23 yari iherereye ariho cyane yagabweho ibitero bidasanzwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi kandi byongeye kuba nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC wazarendo n'abafatanyabikorwa babo bo ibitero bikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri barikare nk'uko amakuru ari guturuka hagati ndani ku ruhande rwa FARDC abyemeza ndetse kandi n'amakuru aturuka ku ruhande rw'umutwe wa M23 batwemereye yuko bagabweho ibitero n'abasirikare ba FARDC ndetse kandi ibi bikaba bikomeje kugenda biba nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa M23 ubona yuko mu duce twose two muri Kivu y'Amajyaruguru M23 yatangije deployment mu bice byinshi bitandukanye. Iravuga iti turinjirirwa mu gihe gitoya mu biri kugaragara ku mbaraga FARDC iri gukoresha bishobora kuza kutubana bibi, ariko nabo bakavuga bati twiteguye guhanganitse kandi no twirwanira mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho ukurikije uburyo situation ihagaze. Kugeza ubu twakitega ko imirwano yabigiye kwimukira muri Nord Kivu kuruta ibyaberaga muri Sud Kivu, wenda agahenge kakaba kagaruka ukurikije wenda imyiteguro ndetse n'andi makuru ufite. Birashoboka cyane ko imirwano ishobora kwimukira muri Kivu y'Amajyaruguru kuko ubona ko Kivu y'Amajyaruguru niho FARDC iri gukura imbaraga zose, niho ubona yuko igisirikare ubona ko ariho M23 turi gukura imbaraga nyinshi kuko bo baravuga bati twebwe tugomba kurwana mpaka Rubero Rushuru mpaka tugeze muri Goma, tugomba kurwana mpaka Warikare Masisi mpaka tugeze Goma, bati tugomba kurwana mpaka Iteka kandi ukabona yuko bari kuvuga bati tugomba kubikora mu gihe gitoya, mu gihe umutwe wa M23 nawo ukimurije ijoro rwo kwibaza bati se muri Uvira ko bakomeje kutugabaho ibitero mu misozi ya Sud Kivu. Igisirikare cy'Uburundi ko gikomeje kongera imbaraga, ese ibintu turaza kubyikuramo dute? Niyo mpamvu ubona yuko mu gihe FARDC ubona yuko uyu mutwe M23 tukiri mu rujijo rukomeye rw'ibice bakomeje kugenda bavamo, byita bari ku mbaraga zikomeye z'ibihugu bikomeye byaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa no ku gitutu cy'indege za drone zikomeje kubagabwaho mu bice byinshi bitandukanye. Bo baravuga bati bakiri muri urwo rujijo natwe nicyo tugiye gukora, tubagaho ibitero muri Kivu y'Amajyaruguru cyane. Niyo mpamvu ubundi imisozi za Kinigi cyane niyo mwumva za Buhaya muri Warikare ni cyane, niyo mpamvu wumva muri ibintu bitandukanye byo muri Rubero wumva ko FARDC ubona yuko yatangije ibitero bidasanzwe biri kugabwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu bice byinshi bitandukanye uyu mutwe uherereyemo. Naho kubirebana ni Butembo, naho mu minsi yashize byavugwaga ko imirwano iri kwerekezayo, byo kugeza ubu update nize bwana Karemba Aimable. Butembo ho mu makuru mfite mpamo nuko mu bice byinshi bitandukanye bya Butembo cyane mu misozi yegereye ahitwa Rumumba n'ahitwa za Vunji, mu misozi yegereye ahitwa Mount Faru mu byerekezo bigana harayira misozi itangatanze gutemba, ariko nanone hari intera ya hafi na Rubero cyane nko ku muhanda w'Icyusunari kabiri uva mu byerekezo bigana ahitwa za Butuhe n'ahitwa za Mukeri umanuka za Marindi. Ibi bice FARDC iri kubizanamo abasirikare benshi cyane nyuma y'uko n'ubundi hamenwe amakuru ko uyu mutwe nawo ikiganje kiri kugaragara mu bice byinshi bitandukanye byo muri Rubero cyane iriya misozi ya za Masereke. M23 iri kuzamura abasirikare iberekeza hafi y'ibitaro by'ahitwa za Ikuvura kugira ngo bagere ahitwa ku kiraro cya Ruveve ya kabiri bazamuka mu byerekezo bya Kamukahere kugira ngo batangatange FARDC ku basirikare bivuga yuko ifite mu misozi yegereye ahitwa za Katiri, Cyondo, Karengeya no mu bindi misozi itandukanye yo muri Rubero, ariko nanone ifite icyo isobanuye mu gihe M23 yabita deployinze abasirikare benshi mu byerekezo bya Masereke cyangwa n'ahitwa mu misozi yegereza Kamukahere hafi ya Université Rukanga, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda tugeraho. Bikavuga yuko rero uru rugamba rushobora kuza gukomera cyane uruhande rw'igisirikare
cya FARDC cyangwa ma 23 mu gihe umwe ashobora ko yagaba igitero atunguye undi, kuko ma 23 iravuga iti nubwo turi kugabwaho ibitero by'indege za drone, nubwo turi kugabwaho ibitero by'imbunda ziremereye, twebwe mu gihe twiyemeje ko tugomba gufungura umuhanda biro musenene tukinjira muri la misozi ya za Butohe, tukinjira Marepe muri Butembo, nta kiri buduhagarike. Mu gihe kandi FARDC nayo ivuga iti byanga bikunda tugomba kumanuka kuri no muhanda biro musenene tugakuraho imisozi ya Kimburu, Balonge, tugakuramo iriya misozi ya za Buriba, Bikara, Kitobo cyangwa za Kishambiro n'ahandi hatandukanye. Urabona yuko buri ruhande muri Rubero, buri ruhande situation muri Butembo, FARDC yo ya deployinze cyitwa abasirikare byaba ari FDNB, FARDC ya deployinze b'abanyatanzania bumva bagarutse ku rugamba bazanwe. Mu by'ukuri urabona yuko urugamba rwongeye gusanise kandi rwongeye gukomera cyane mu ishusho itandukanye iyo twarubonaga mu bwana munyamakuru. Tumaze iminsi tumva amakuru ya za Rimbongo, Rwitsankuku ndetse nayo ku kiyaga cya Lac Edouard. Zo kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute bwana Karemba Aimable muri ivyo bice? Ku kiyaga cya Lac Edouard cyane wenda nakubwira nk'ahitwa za Kavinyonge, ahitwa za Buhevi mu misozi zegereza Hangi muri amashyamba. Ahangaha hari abasirikare bivuga yuko ari abakomando bamba 23 bakomeje kugenda boherezwa. Ibi biri kuba nyuma yuko n'ubundi ku ruhande rwa FARDC bivuga yuko nabo hari abasirikare benshi bari gukurwa hitwa za Bukangara, Rwihingo mu misozi za Katojo muri Beni. Abangaba ngo bari kwerekeza muri position zigana ku mahurizo y'imihanda cyangwa se ibice bitangatanze bitandukanya Rubero na Beni nk'uko amakuru ari guturuka muri ibice. Ukabona yuko rero mu gihe koko buri ruhande rwaba ruri kwitegura, mu gihe koko buri ruhande ubona yuko rwaba rwanze kuva ku izima, urugamba rwaba rugiye kuza mu ishusho yihariye itandukanye iyo turi kubona. Kuko FARDC yo iravuga iti twebwe mu gihe urugamba rwanze kuri advance, mu gihe urugamba intego dushaka kugerayo kwambaramo amakwata position baherereyemo zo muri Rubero dukoresheje indege za drone, birashoboka yuko twakoresha abakomando ba FARDC cyangwa se n'abasirikare b'abarundi, cyane ko tuzi yuko abasubmarines bamaze gukizwa muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice byinshi bitandukanye. Aha tuzi n'amakuru yuko mu misozi ya za Karambi na Bwera muri Beni hoherejwe abasirikare benshi cyane ba Black Water b'abacancuro. Tuzi yuko hoherejwe abasirikare benshi b'abacancuro b'aba submarines bakomoka mu Birigi bashaka ngo kwatakamo abakozi baturutse mu kiyaga cya Edouard. Ukabona yuko ariyo mpamvu M23 mu makuru mfite mpamo yizewe kandi dushingira ku mafoto y'amavideo dufite hano, nuko ngo mu misozi za Kavinyonge, Uhevi hafi ya parike ya Virunga M23 kohereza abasirikare mu gihe iri kugota n'ubundi FARDC kugira ngo idakora inzira yo kwinjira iturutse mu kiyaga cya Edouard. Ibi bikaba byatera ikibazo gikomeye cyo kuba imisozi itandukanye muri Rushuru, imisozi itandukanye yo muri Rubero, cyane cyane iriya misozi ya za Kamandi, iriya misozi itandukanye ya za Runguru, Karimba n'ahandi hatandukanye, ishobora kuba itafatwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC cyangwa na Vitsumbi muri rusange, dore ko iri hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Edouard. Urabona yuko n'ubundi urugamba ku ruhande rw'amayeri akomeje gukoresha na FARDC yo akomeje kugenda yongeretse, kandi ni amayeri agamije gushakisha uburyo ki uruhande rw'umutwe wa M23 bawutangatanga muri position zose herereyemo. Bwana Karemba Aimable mu buryo burambuye tubwiye ni nk'ibiki kugeza ubu bigaragara ko byamaze guhinduka? Nta gidasanzwe cyahindutse kuko byaba ari ku ruhande rwa M23 baravuga bati turashaka kurwana, byaba ari ku ruhande rwa FARDC bati turashaka kurwana. Urabona yuko ariyo fasho fatizo y'urugamba mu bice byose bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, mu bindi bice operation zihagaze gute muri territoire ya Fizi ho uratubwira ko kugeza ubu bimeze gute bwana Karemba Aimable? Mu bindi bice navuga ko FARDC yo ikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka nko muri Fizi mu mihanda yose itandukanye, ibice by'ingenzi byegereye camps za gisirikare cya FARDC kugira ngo babirinde, nyuma y'uko n'ubundi biri kuvuga yuko FARDC amaze gukeka yuko abasirikare b'amamako bashobora kuba baturuka muri position za Mwenga mu misozi ya Minembwe bakinjira mu bice by'aho muri za Fizi, nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo habera imirwano ikomeye mu misozi yegereye Kamombo na Karenga cyane, ariko bikavuga yuko iki gitero kitigeze cyorohera uruhare rwa M23 twirwaneho.
urabona yuko igihari FARDC yo iravuga iti reka turinde ibice kirimo kubazi segonda ku segonda cyangwa se umunota ku munota yadutera kandi tukamenya ngo aduteye aturutse cyangwa se aduteye akoresheje ubuhe buryo cyane ko hagiye hakoreshwa uburyo bwinshi butandukanye ku ruhande rw'amamakuru atekerezwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. yego kugeza ubu haba wenda bw'umupaka bigaragara ko wamaze gufungurwa, hari abasirikare mu makuru mufite baba baturutse Burundi baba barahungira wenda bakaba bongereye fosi zari ziri muri Uvira z'abazarendo. Hari abasirikare barava i Burundi bamaze kugera Uvira kugeza ubu banyuze kuri Kavimvira? Nta basirikare wenda mu buryo bweruye twavuga yuko baragaragara hano muri Uvira b'abarundi ngo tubibone cyangwa se mu buryo bugaragara, ariko mu bidasubirwaho n'ubundi byanga bikunda abarundi bo n'ubundi baba bakomeje gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo barebe uburyo ki Uvira bayinjiramo mu buryo bushoboka bwose. Yego, reka dukomeze tugende gake tujye n'Ibaraka. Ibaraka naho byavugwaga ko urugamba rwaho rutoroshye, ndetse ku mugoroba w'ejo ubwo twavuganaga yatubwiraga ko mama kuri atatu yabigeze no mu birometero birenga biri munsi ya 40 yinjira Ibaraka. Ho bimeze gute kugeza ubu? Ayo ufite na yahe bwana Karemba Aimable? Baraka ubu mu bice byinshi bitandukanye bya Baraka, cyane mu bice bihana intera n'ino misozi yegere ku kiyaga cya Tanganyika. Yego, aha navuga yuko FARDC yo ikomeje kugenda ihogera abasirikare cyane kandi nita mu bice ikeka yuko mama ko atashobora kuba yakwinjiramo Kobola ubu agace kitwa Kagera na Kaniyekere nibyo bice ubona yuko hakomeje kongerwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC mu rwego rwo kureba uburyo ki bacunga umutekano w'ibice bafite muri rusange. Ibyo bizaba wenda biri ku rwego rukomeye ku buryo hari abaturage biri gutuma batiza bakerekeza y'ubuhungiro. Ntabwo byabura, urumva n'ibisada n'abasirikare biri kwiyongera mu bice bitandukanye ku ruhande rw'abaturage ntabwo babura kugira ubwoba. Reka dukomeze buke buke. MONUSCO yari yasabwe kuza gusigara muri Uvira, ibi ntabwo bizabaye. Karembe Aimable, ukurikije ibigaragara kuri ubu biragashoboka ko MONUSCO ishobora kuza muri uyu mujyi cyangwa amaze kuba w'abazarenda 100%? Sinavuga yuko MONUSCO ikaza muri uno mujyi wa Uvira, yego, kuko yamaze kubyemera, ariko mu gihe hari n'ubundi MONUSCO kuza namwe mu basirikare ba FARDC na za wazarendo bari muri uno mujyi wa Uvira, ndetse kandi bari no kwiganza mu bice byinshi bitandukanye. Bizanagora cyane MONUSCO kuba yabasha gukontorora uno mujyi wa Uvira ku kigero kingana n'100%. Uri kunyumva? Ndakumva Karemba Aimable. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze, ibintu rwose ntabwo byoroshye, bikomeje kuba bibi cyane. Yego, MONUSCO ntabwo bizayorohera kuko abazarendo bagana no kwinjira muri Uvira no kuvuga bati Uvira nituyinjiramo iyo MONUSCO izaha nk'uko byabaga ikontorora Masisi, nk'uko byabaga ikontorora Nyiragongo mu bice bya Rushuru iriyo, ariko ntituzaga gukora ibyo dukora. Urumva yuko rero ku ruhande rwa wazarendo no ku ruhande rwa FARDC niyo mpamvu bari kugaragara bati nibajya no kuza bazaze n'ubundi Uvira twamaze kwiyongeraho. kugeza ubu bwana Karemba Aimable, mu gihe bisa naho M23 isa naho yamaze gukura force zayo muri Uvira nk'uko bigaragara, ese kugeza ubu baba Canshuro yaba Black Water ndetse n'abandi batandukanye bafashaga FARDC urugamba, bo baba bagihari cyangwa nabo bahise bagenda ubwo babona ko urugamba rusa naho rucogoye? Bihagaze gute? Karemba Aimable, uratwumva? Turumva ku murongo wa telefoni bidakomeje kudukundira ko Karemba Aimable dukomeza kumwumva. Ni munyemerero tugerageze dukoresha ubundi buryo turebe ko twamubona akomeza tubwira ibiri kugenda biba, ndetse na situation iri ku mirongo y'imbere y'urugamba aho ibintu bikomeje kugenda bizamba kandi bikaba bibi cyane nk'uko ro bigaragara, umutekano ukomeje guhungabana. Reka tugerageze Karemba Aimable. Karemba, uratwumva noneho? Cyane. Yego, wakomeza. Ndabona bikomeje kugenda bigorana ibibazo bya connection.
ukuvuga ngo igihari nk'ubu abacancurwa ntibareka kugaragara mu bice byinshi bitandukanye. yego cyane dore yuko ku ruhande rw'abacancuro impamvu biganje mu bice byinshi bitandukanye bo amasezerano bagiranye na Perezida Tshisekedi Chilombo ntararangira. yego niyo mpamvu mukuri guhari rero bo ntabwo bashobora kuba bava muri uno mujyi wa Uvira. Proto ntabwo bashobora kuba barekera muri operation barimo cyane zo gufasha uruhande rw'igisirikare cya FARDC kumeza imbere ku rugamba. yego Karembe Mabure, reka tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ho bihagaze gute kugeza ubu? umutekano umeze ute? ni biki by'ingenzi cyangwa se bidasanzwe watubwira kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara? Muri Kivu y'Amajyaruguru cyane ni nko muri teritwari ya Masisi, iriya misozi yegereye ahitwa Burora n'ahitwa za Ruwashi, Kazinga, muri bino bice n'ubundi bikekwa yuko FARDC ishobora kuba yagabamo ibitero n'aha za Karambi. yego ibi bice bya teritwari ya Masisi byegereye Warikare cyane cyane nibyo bicobora yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje koherezamo ibikoresho byinshi by'abari imbunda nini ntoya mu buryo budasanzwe budasubirwaho, ndetse kandi bashakisha ubundi buryo bwo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC cyane, dore yuko ibi bice impamvu n'umutwe wa M23 dukomeje koherezamo abasirikare baravuga yuko imisozi yegereye za Kazinga cyane cyane ahitwa za Mukota, imisozi yegereye ahitwa za Noto muri Warikare, haravugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC cyane izi position bari kuzoherezamo icyitwa FDLR cyane n'abawazarendo biteguye ngo kugaba ibitero muri iyi misozi ya za Kazinga bakayikoramo uruhande rw'umutwe wa M23. ibyo byo byaba byaratangiye ryari bwana Karembe Mabure? ni ibintu bimaze igihe guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka. ni impinduka zagiye zikorwa na FARDC, yego ndetse kandi zikagaragara buri munsi uko umunsi ugenda uzaza undi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. kugeza ubu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru biherutse kugaragara ku mashusho agaragaza abarwanya M23 bivugwa ko bari gusatira umujyi wa Butembo. kugeza ubu FARDC ni igiki yaba yarakoze kugira ngo Butembo nayo itaza kuba tombe, mu gihe amashusho yavugaga ko operation M23 igiye gukurikizwa ari yo gufata Butembo ndetse n'ibindi bice bihegereye? FARDC yo kugeza ubu ihagaze ite? ni ibiki yakoze bwana Karembe Mabure? FARDC nta kindi yakoze uretse ko mu mihanda yegereye Butembo iva Rubero, imihanda yegereye Butembo iva Rubero cyangwa na position z'ibice byose bitandukanye bya muri burengerazuba bwa Rubero, burengerazuba bwa mu majyepfo ya Butembo cyane muri byerekezo bya Katwa, Gereza n'ahandi hatandukanye muri byerekezo bya Kabasinze. FARDC yagiye hadeployinga abasirikare benshi cyane, ndetse kandi n'ibitero by'indege za kajugujugu na drone bikomeje kugenda bikabwa mu rwego kugira ngo batinege uruhande rw'umutwe wa M23 niwinjire muri Butembo. ku bijyanye n'uko guhindura ingamba byaba byaratangiye ryari? byatangiye ari uko M23 ikoze iyi deployment, byatangiye cyane ubundi byari bihasanzwe? Ku bijyanye no guhindura ingamba ho navuga yuko nta kindi cyabiteye. yego nuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bagerageza kwegera mu bice byose byegereye muri Butembo, bigatuma rero FARDC ifata umwanzuro wo guhindura ingamba, ndetse kandi ukubona FARDC yo nta nubwo ishaka kubihagarika na gato, kuko ivuga iti isegonda ku isegonda ishobora kugabwaho igitero gitunguranye n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC. yego Karembe Mabure, turagana ku musozo. niba wenda hari andi makuru ufite tutaba twibutse kukubaza nayo wayitubwira maze tukaba twasoza amakuru yacu. imikwabu ikomeje gukorwa muri Rushuru cyane cyane ahitwa za Kinyamboho n'ahitwa za Kagera, imisozi za Nyakakoma hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Congo. imikwabu iri gukorwa, ndetse kandi numvise ko na Goma naho hatekerezwa gukorwa imikwabu ku ruhande rw'abari hafi ya AFC M23. urabona yuko igihari n'ubundi ku ruhande rwa M23 baracyafite ubwoba yuko FARDC leta ya Kinshasa bakoresha amayeri yose ashoboka yo kurwanya uruhande rwa AFC M23. yego Karembe Mabure, urakoze cyane, reka dusoreze ngaha. yego murakoze cyane.
namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere ufite sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.